taguana yaneh na Heso Kristo anhiyay na apaktu annal put abunyan anhin nagmanongan tehay taguyan ihiweda angapu nan bahuda iyaya imali an adi mumpili te kumpulay taguya libri ang taon hiyon pobre tahanan pumulog iya an mangunod hinan tuguna tamun tutuyunan bahuna yadiday taguona iba an midinol na itaguana yaneh na Heso Kristo anhiyay na abaktu iyaya imali an adi mumpili te kumpunay taguya libri ang taon hiyon pobre tahanan pumulog iya an mangunod hinan tuguna tamun tutuyunan bahuna yadiday taguona ot gagayum yahinagon adiyo at linglingon tahiyay eyu hamaon hiyeyu daydayawon ot gagayum yahinagon adiyo at linglingon tahiyay eyu hamaon hiyeyu daydayawon